Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Nibura 14% by'abaturage muri Kivu y'Amajyepfo n'impunzi z'imbere mu gihugu harimo barenga 30 bahunze imidugudu yabo mu mezi 6 ashize. Ikinyamakuru Actualité CD cyavuze ko raporo y'igenzura yakozwe n'umuryango OIM ku ikurikirana ry'imyimukire y'abaturage muri Kivu y'Amajyepfo igaragaza ko umubare w'imwe mu byabo muri iyi ntara ubarirwa mu bantu barenga miliyoni 32,251 bingana 14% by'abaturage baho. Imibare igaragaza ubwiyongere bwa 2.5% ugereranije n'abantu miliyoni 1 n'ibihumbi 201,673 bari barimuwe mu gihe cyabanje hagati ya Kanama na Nzeri mu mwaka ushize. Imyimukire y'abaturage yazamutse cyane mu mezi 6 ashize n'ibitewe n'imirwano hagati ya FARDC n'inyeshyamba z'M23. Iyo mirwano ikomeye yabaye hagati y'Ugushyingo na Mutarama yatumye umujyi wa Uvira bwo mwoko w'inyeshyamba z'M23. Dukurikije imibare ya OIM, benshi mu bimuwe baba mu turere twa Karehe, Fizi na Mwenga ho bice bitatu byonyine bigize hejuru mu 35% byo bimuwe bose. Hagati aho Minisitiri w'Abanyamahanga wa Kongo Kinshasa Madame Therese Kayikwamba Wagner yatangaje ko hakenewe byihuse gufungura uburyo ibikorwa by'ubutabazi bigera ku baturage bari mu bice by'intambara byafashwe na M23 ndetse agafungurwa n'ikibuga cy'indege cya Goma. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manatwe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko igice cyiteguye kuvana ingabo zacyo mu binduro binyuranye muri Kongo Kinshasa bikazaba ku bufatanye na leta ya Kongo. Ingabo za Uganda ziri muri Kongo mu bikorwa bihura n'ingabo za FARDC byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikomoka muri Uganda harimo n'iterabwoba ADF NALU ukorana na Islamic State. Jean Muhoozi yavuze ko bifuriza amahoro arambye abavandimwe babo muri Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ariko hari ibyo bagikemura muri Ituri. Ati turahamya ko twiteguye kuva mu bindiro byacu kuva muri Lubero kugeza muri Mahagi Burasirazuba bwa Kongo kufatanya na leta ya Kongo Kinshasa. Yavuze ko ingabo za Uganda zava muri Lubero, guverineri w'intara Ituri n'abadahindutse. Ati ingabo zose za Uganda zava muri Lubero mu minsi mike iri imbere, guverineri wa Ituri n'abadahinduwe. Ikinyamakuru Chimp Report cyo muri Uganda cyanditswe Lieutenant General John Rubanka Shamuti y'intara Ituri yabangamiye ibikorera ingabo za Uganda aho zibuza kugera ku mipaka imwe n'imwe, agaragaza ko mu masezerano bitarimo. Leta ya Uganda ibona ko gukumira abasirikare bayo hamwe na hamwe ari ugusuzugura akazi bakoze kandi ko leta ya Kinshasa ishyigikiye guverineri. Amakuru agaragaza ko Lieutenant General John Rubanka Shama yaba adashaka akajagari k'ingabo z'amahanga mu gihugu cya Kongo. Burasirazuba bwa Kongo burizwamo imitwe yitwaje intwaro irenga 25, imyinshi muri ikorana leta ya Kongo ndetse bagafatanya kwica no kujujubya abaturage. Ukora ingabo za Uganda bishobora gukoma mu nkokora ingamba zo guhashya ADF n'indi mitwe yitwaje intwaro. Ntacyo leta ya Kongo cyangwa se igisirikare cyayo kiratangaza ku magambo yavuzwe na Jean Muhoozi Kainerugaba ku kuvana ingabo za Uganda muri Kongo. Hagati aho umugaba mukuru w'ingabo za Uganda kandi Jean Muhoozi Kainerugaba yagaragaje ko ari nyuma ya Israeli mu ntambara igihugu kigiye kumara ukwezi gihanganye na Iran ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jean Muhoozi yabitangaje mu gitondo cyo kuwa kane mu butumwa bwinshi yashyize ku rubuga rwa X. Ati twifuza ko intambara mu Burasirazuba bwo hagati irangira ubu, isi imaze kubirambirwa, ariko ibiganiro ibyo byose biganisha ku gusenya cyangwa se gutsinda Israeli bizatuma natwe twinjira mu ntambara. Turi ku ruhande rwa Israeli. Mu bundi butumwa bwa Jean Muhoozi yasobanuye ko bari ku ruhande rwa Israeli kuko ari abakristo cyane ko ngo bacunguwe na Yesu Kristo ushobora kubabarira ibyaha. Ibutsa ko na Bibiliya igaragaza ko Israeli ari igihugu cyaho umugisha n'Imana. Jean Muhoozi twashoboraga kuba twafashe Tehran masaha 72 tutanarashe, ariko ntabwo bajya wumva umwirabura kuki warasa ku baturage bagushyigikiye. Jean Muhoozi yakunze kugaragaza uburyo akunda Israeli kuko mu kwezi gushize nabwo yavuze ko Uganda igiye kubaka ikibumbano mu guha icyubahiro Colonel Jonathan Netanyahu kikazubakwa ku kibuga mpuzamahanga cya Entebbe mu 1976. Colonel Jonathan Netanyahu niwe wayoboye igikorwa gihambaye cyo kubora abayahudi ijana bari bashimutiwe muri Uganda. Icyakora nubwo bacyuwe yararashwe yabaye ku butetsi bwa Idi Amin. Jean Muhoozi yavuze ko igikorwa kizaba ikimenyetso cy'umubano mwiza hagati ya Uganda na Israeli. Intambara Israeli ihanganye muri Iran yatangiye ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka, imaze kugwamo barenga 3200 barimo abasirikare bagera ku 400, yaguyemo n'abayobozi batandukanye barimo Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran n'abandi bayobozi bakuru b'icyo gihugu. Wari ku mutwe wa M23 kuva ku wa mbere watangiye kuvana ingabo zabo mu bice bitandukanye wagenzuraga muri teritwari ya Lubero aho rimwe nta Kivu y'Amajyaruguru muri Kongo Kinshasa. Amashusho yakomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yerekana ingabo za M23 mu bice bitandukanye zikoreye n'ibikoresho byazo. Uduce byamenyekanye kuri uwo mutwe wamaze kuvanamo ingabo zayo turimo Kipese, Munyakondomi, Ivatama, Irambura, Ruseke na Musimba. Ni uduce durere ku kilometero hagati y'10 na 25 uvuye Lubero centre. Ingabo za M23 nyuma yo kutuvamo zahise zerekeza ahantu hatazwi mu majyepfo ya Lubero. Amakuru aturuka imbere muri M23 avuga ko
kuriya mutwe wafashe icyemezo cyo kuvana ingabo zabo muri turiya duce wari umaze umwaka urenga ugenzura nk'ingamba irema icyizere cy'uko ushyize imbere gukemura amakimbirane n'uburasirazuba bwa Kongo kijiza mu mahoro. Kuri uwo makuru agaragaza ko agace rukumbi AFC/M23 yerekeyemo ingabo zayo ari aka Katondi kari mu metero 15 uvuye i Lubero. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kenya abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditse ko Perezida William Ruto ngo yaba ari gusarura imbuto yabibye ubwo ari Vice Perezida w'uru Kinyata kuva 2018 kugeza 2022. Ikinyamakuru The Standard cyanditse ko nguma ya Kinyata na Ruto ubwo uruhanaga ikiganza nyakwigendera Raila Odinga William Ruto wari Vice Perezida yabaye nk'ujya mu ishyamba ajya kumurwanya ndetse ashinga politike yise tangatanga agamije guhangana n'uru Kinyata wari perezida. Ubu muri Kenya nabwo abanyapolitiki benshi batewe umugongo William Ruto bari kumurwanya umugirira mukebo yegereyemo Kinyata yasimbuye hamwe hari impungenge z'uko ashobora kutazabona manda ya kabiri umwaka utaha. Iki kinyamakuru cyavuze ko William Ruto atigeze yorera Kinyata ubwo ashaka ko ashyira hamwe na Odinga mu nyungu z'abanyakenya bose, none nawe yegereye ishyaka ODM yisanga abantu bose baramushizeho byo kwishyura ibyo yakoreye Uhuru Kinyata. Umwaka utaha muri Kenya hari amatora ya perezida, benshi bemeza ko ari ibihe bizagora Perezida William Ruto kuko ishyamba yabagamo ku bwa Kinyata ryari rikiri rito ubu ryakuze ryabaye inganzamarumbo afite abanzi bataraba muri politiki ya Kenya. Muri guverinoma ngo nta cyizere afite abo bakorana hamwe uwatumye atizera ko ubutumwa bujyana bwose uko bwakabaye. Iki kinyamakuru cyavuze ko William Ruto yagize imbaraga kubera kwigira intagondwa kuri Perezida Uhuru Kinyata yari abere Vice Perezida, none nayo ngo afite abantu benshi babaye intagondwa ku butegetsi bwe ibyagoye guverinoma ye kugira ikimarira abaturage. Mu makuru mpuzamahanga ibiciro by'iva kuri peteroli ku isi byazamutse mu bucuruzi bwo kuwa kane mu gitondo muri Aziya nyuma y'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yavuze ko igihugu cye kuri ubu nta mugambi wo kuganira na Amerika gifite. Kuwa gatatu Minisitiri Abbas Araghchi yabwiye ibitangazamakuru bya leta ko ubutumwa bwaherekanijwe hagati ya Tehran na Washington bunyujijwe mu bihugu by'inshuti kandi ko ibyo bidasobanuye ko ari ibiganiro biri kuba. Mu gusubiza Perezida Amerika Donald Trump yavuze ko abatetsi ba Iran batinya kwemera ko bari mu biganiro. Brent crude bumwe bwoko bw'ibiva kuri peteroli yazamutse 1.3% igera ku madolari ya Amerika 103.45, na West Texas Intermediate ubwoko bw'ibiva kuri peteroli bikoreshwa cyane muri Amerika izamuka 1.4% igera ku madolari ya Amerika 91.31. Urukiko rw'i Los Angeles muri Amerika ariko kandi rwatangaje intsinzi itari yarigeze kubaho mbere ku mukobwa ukiri muto waroreza ikigo cya Meta na YouTube ku bijyanye no kugirirwa imbata n'imbuga akiri umwana. Abacamanza basanze kompanyi ya Meta nyiri Instagram, Facebook na WhatsApp hamwe na Google nyiri YouTube zarashyizeho ku bushake imbuga zigira abantu imbata ku buryo bwangije ubuzima bw'umutwe bw'uyu mukobwa w'imyaka 20. Uyu mukobwa uzwi nka Kariya indishyi ingana miliyoni 3 z'amadolari ya Amerika ni miliyari 8 z'amanyarwanda. Umwanzuro ushobora kugira ingaruka ku manza magana zitegereje mu nkiko za Amerika. Buri kompanyi kwayo Meta na Google bavuze ko batemeranya n'uwo mwanzuro kandi ko bazawurwanya mu rukiko. Meta iti ubuzima bwo mu mutwe bw'abangavu n'ingimbi n'ibintu by'urusobe cyane kandi ntibishobora guterwa n'urubuga rumwe gusa. Tuzakomeza kwiregura n'imbaraga nyinshi kuko buri rubanza ruratandukanye kandi dukomeje kwizera ibyo twakoze mu kurinda abana ku mbuga zo kuri murandasi. Umuvugizi wa Google yavuze ati uru rubanza rusobanukiwe nabi YouTube, urubuga rwo kureba amashusho rwubatswe mu buryo bushyira mu gaciro, ntabwo ari urubuga nkoranyambaga. Abacamanza basanze Kariya akwiye guhabwa miliyoni 3 z'amadolari ku ndishyi zisanzwe cyangwa se compensatory damages n'izindi miliyoni 3 z'amadolari nk'indishyi zigamije guhana punitive damages kuko basanze Meta na Google barakoranye ubugome, ikandamiza cyangwa se uburiganya mu buryo izo kompanyi zakoresheje imbuga zazo. Meta yitezwe kuzatanga 70% by'indishyi za Kare naho Google yitezwe kwishyura 30 zisigaye. Hanyuma Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yatangaje ko bari gusuzuma ubusabe bwa Leta zimwe za Amerika bwo guhagarika intambara, yemeza ko nta biganiro ibihugu byombi biri kuganira. Ibi bitandukanye n'ibyo Donald Trump yavuze ko biteye Iran bashaka gusinya amasezerano ahagarika intambara ku kabi n'akeza. Minisitiri Abbas Araghchi yavuze ko nubwo nta biganiro bitaziguye bari kugirana na Amerika ariko bakomeje kuganira abahuza muri iyi ntambara. Ati ubutumwa butandukanye bwarekanijwe hagati y'ibihugu by'inshuti, ikindi kigaragaza uruhande duhagazeho no gutanga umuburo ukwiye ntabwo byakwitwa ibiganiro. Kuva tariki ya 25 Werurwe uyu mwaka Trump yavuze ko abayobozi ba Iran bari batangiye gusaba ibiganiro, ati bashaka amasezerano ku kabi n'akeza ariko bafite ubwoba bwo kubigaragaza kuko bazicwa n'abaturage babo, bafite ubwoba ko natwe tuzabica. Trump ntiyavuze umuyobozi nyirizina bari kuganira muri Iran, cyane ko abayobozi bakuru benshi bishwe muri iyi ntambara igiye kumara ukwezi, harimo na Ayatollah Ali Khamenei wari umutegetsi w'ikirenga igakomeretsa Mujtaba Khamenei umuhungu wamusimbuye. Uretse kuba ibikomoka kuri peteroli bikomeje gutumbagira mu isi bijyanye n'uko inzira binyuzwamo y'Hormuz itari gukora neza, abahinzi n'aborozi ntibari kubona uko bakora akazi kabo kuko imashini zifashishwa muri ako kazi nta mavuta ahagije ziri kubona. Ibi bishobora gutera inzara abantu benshi mu bibiri imbere nk'uko ishami rya Loni ryita ku biribwa riherutse kubitangaza. Umuyobozi w'ingabo za Amerika zikorera muri Burasirazuba bwo Hagati Admiral Brad Cooper ku itariki 25 Werurwe yavuze ko bamaze kurasa abantu 10,000 muri Iran ndetse ko
bwato bunini bungana 90% by'ubwo Iran ikoresha mu ntambara bwarashwe mu gihe ubushobozi bwa Iran bwo bitero byisunze drone bwagamije kugiro cya 90%. Kupa yavuze ko Israel na Amerika bamaze kwangiza bibi bya gatatu by'inganda zifashishwa mu gukora misile, drone n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Minisiteri y'intambara muri Amerika irateganya kohereza ingabo nyinshi mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo uzafashe mu gihe Trump yakwemeza ibitero byo ku butaka, ndetse abambere batangiye kwerekeza muri iki gice. Biva ko Amerika ya Iran ingingo 15 yifuza ko zubahirizwa ngo intambara ihagarare, zijyanye no kuzibukira gahunda y'ikorwa rya misile zirasa mu ntera ndende, guhagarika gahunda y'intwaro za nucleaire n'ibyerekeye umuhora wa Hormuz. Abazi ibyo bavuga ko Amerika yiteguye gutangaza agahenge kazamara ukwezi, ari nabwo ibiganiro kuri uwo mushinga byaba biri kubaho. Mu bikubiye muri uwo mushinga harimo gusenya ibikorwa remezo byose byafasha gukora intwaro za nucleaire, kwiyemeza ko Iran itazongera gushaka kwiguzaho intwaro za nucleaire, ndetse ko uranium yose iri muri Iran yajyanwa hanze y'igihugu. Uyu mushinga kandi usaba Iran kwemera guhagarika inkunga n'intwaro iha imitwe yitwaje intwaro yo mu karere ndetse n'ibindi.